ramro rel na ngong ani mai lova chung komal mal mai ni lo le rol du om tak tak te ke TP member te TKP member te ko randang thalai member te ngong phak bil kan soi howa apoi mo kan serious tlanga lom len ka ria a ei pasa a kan soi du chu zu live le a hril fian live a khan kan soi a khovel hian kalphung ania a khovel kalphung pia lam deuh te pon ni mai thie bible in zu soi dan chu kan ria a eng tenge zu ti kha soi no na ngai lo tura ka ngai la tin sarkar zong ngai to in Excise Act 1973 in enge khoi hinge zu ti Mizoram Liquor Total Prohibition Act 1995 te Mizoram Liquor Prohibition Act 2019 tele at chung noya dan te sep te na zu anti chu chiang takin chin khanan soi to a khan biar te wen kan ti te thlai atanga siama niamo buatanga siama niamo khang zong khan bible tiamin zu ati vekani chu wang chuan veina hian kan house leader in zu kan zuar don lo biar le wen kan regulate don ani ti te a soi kha engani a fu lo te hretem o tin ka ngai tu a chu wangin voina kan soi ho hi zu ti le zalen le zual la tur bilani ti kha thuma a kan soi tu a tin apani na chuan zu khap chung chang ka soi ve tu a cái po hi hun phang phang ate zina zu zalen na huna te zu zalen lo na huna te po hi ka kal ve a zu zor hi kan ram tan kan nam tan hian a thalo khop mai ti puchiang tu hian ni hian ka in sheve a engani case study ten ya chu tianga ti chu kan ni hau lowa research base in soi tur po kan ni ve lo na hetia zu khap na da nan om nu hian zu awanga thi te hi na sa takin an tlaniam ni in alanga heng te po hi thil lom om zu khap na ngong a thazonga ngong ani ti toy te in kan soi lang du boka tin hei tuna hian soi dan chi rang oma ti om khau rang te political party in beina te po hian zu chung chang hi lang fo maya kan economy nen te kan soi ri thina sum le pai nen te kan soi zom na sa a hei pu speaker ipal na in zuzor hi sarkar sum hu belna na hlokim ti hi ka research fuak vein ka ria chu toy ten kan soyanga a copy sarkar lekha copy hi ka pedu bok chia hei zu zor tan cholai ti mai ang sang ni som panga som paruk a hian sang ni som panga som paruka sum text atanga sarkar na laglu hi hey vai bel se zan hi som lip kwa 0.76 ania chumi kum chuan zuwa tanga lak lu hi tuna ka soi ma sakha taxation department chin chia dana tax hrim chia chi sang tanga sarkar en suma lak lu zat kha zuzor tan kum khan vai bel se zan hi som lip kwa 0.76 ania chu zuzor tan kum chuan vai bel se som lip khat 0.11 kha zuchia ani so ti chuan zuchia kha sang fu maya akum le 21.90 nia akum le 25.29 ania zuzor top kum sang ni som press som pakwa khan zuwa wanga sum lak lu kha 42.14 ani kha kan information an data sila ka soi tum jok chu hi ni khát thì khó pa zu kan la zu awanga sum kan la lu tam lai khan kan text lam hi apung vak chong reng lo hei hi kan mi thiam te po hiam ria sela ka du khop maya zu zor ani lo chuan kan rama re thesia zu ka zor ve to hi nga ya ni ti zonga ngai tuana kal om tlat maya hi apui hle in ka ria a zu zor la ya text kan la lu teu khan kan text dang na sa takinat lang niam ti chiang ringa zuzor to lo kuma hian zuzor top kum sang ni som pakwa som ni sang ni som pres som pakwa sang ni som pakwa som ni pakhat
covid leng chung po in zu zor lai ai khan kan tax chia ata kan la lu hi na sa takin apungani chu wang chuan zu zor awang hian sarkar income hi pung reng lo ti hi kumli chung khan kan hmu ani ti hi wena hian ka soi duwa chu mi zia chu zu awanga crore somli pani te crore somli pathum te crore somli panga te kan la lu sarkar kan la lu chia kan la lu kan ti lai khan khamiza sum la lu tur chuan mi pui sum kha state pona chuk na sa hle ti na ni zuman a capital kha chuan tax mun danga tax lak lu tur khana sa takina titlema chu wangin a economy zong le hemi asum zong a soipo hian zuzor hisor khat tan hlok na ni reng lo zuzor awanga sum race sum mut teu tura kan ngai lai hian zulo lam tax khat la nia vele thunga ti khani atin soibel don peso soi tur tam taka omanga zuzor awanga damlo na le chiat na chi rang te in sian bel sel na wanga kan sel na kunga kan sian bel te ka chu soi the ni ma se ka figure tak ka big chuang lova ka soi lo me nga chu wang chuan a toy zonga he point ka conclude du na chu ka zu kan zor wang hian sum mu teu tura in ngaihna mizo thin lunga hi adik mi alo zu zuari la tuna hian text kan mu tem zok mai theini overall text chu ti kha kan figure ni last tang hian a chianga chu vena hian kan soifia du masani kongain host property ta kan information na pan po thain ka ria a copy hi kan penge ti chuan zu kha kan budget ti punna ne mo sumhan tur tamzo kan nei nan tan chuan atlak tlai lo ti chu ti khan a chiang khop mai statistical support figure support kan nei ya chu tiang ani chung chuan na tia zu hi kan on tlat na tia zu hi kan zor chak tlat ti lai hi a point bot le ka soi du chu ni a nia kan soyang khan zu hian mizo thalai te le thalai kher lo te po hi zuwa hian enge ni kanin sum thei lo deuh thin bi kem ti mai tur hian phaya te kan kalni khwal eng mo po hian ong fo mai katia zu ka soi khan biar te wen te po kha ka soi kai tel vek ti kha ka soi duwa tun na ya ka lo hriat ve ngai ti alo ka hriat thar chu voin ml rol te khan ti nok da te po kan hriat chu restaurant te po hen biar te pon zuara lom engani zu siam chopang chi te pe chu leina tur tamalom ten tia restaurant ta hian biar te he asen chi ang si te po hian lo zi hu an lo zuar hel to ni chuan kan society hi avan pui em dan po kan la ni si lawati khakaril rual lian hle a kan sarkar lai tina an dil ru hi ria in khalam zong ril ru pu ve tho chi te kha an lo phur ma dewa restaurant ate thingpui dor thleng hian zor lo tur chi hian lo zuar der to tun dan mang hian kan regularize tho mai don ani em chu tiang zong chuan kan sarkar hian ril ru pu em ti thleng khan so malama tanga thil thar engani bodol pani inang lo deu kan mutang te khan ngai tu na akala atak taka chuan serious taka kan tu ngain ka ria a kan thlai tharatang te hian zu hi siam chuak teu taila mun tanga thing tlang lawa te zuarin in ti mu chhozel taila kan society hi te kal zelang o ti hi ka ngai tu ani he bil mang hian zolianite muan puyate zu in kan phal sak don ni na langa an nu le pa ten an phal mi lo hi kan phal sak don mi he ho sian ti hi karil rualian khop maya an nu le pa ten an duat em an fate zu pola in ngai lo kha he bil kan pas chuan zu in phal na kan pedon chu ni der maya chu mai ni lovin a strong chi a sen chi phal na te po khan de le thei zela khang te kha kan society tan kan ko than te ngai dan po he tak chuan an chiang em tin ke mani ho po hian kan fa te na tan hian kan du che mon le biar te wen te hi le ti te ril ruangai tu taila mani fa te mi thla chungin an ke tp du om tak te kan oyme du om tak te kan ola te mso te kan tiang pol anga zu lo du lo mek tu te mi thla chungin he bil hi ngai ka ran thak lo ka me ale
ale pu deputy speaker chair na hnuaia thu soi theina hun kan nei zom zel tur hi ka lom hle mai ka rei lawang chu wang chuan he bil kan soi ho lai hian ma ni fati ingai tuang u ma ni tu le fati ngai tuang ma ni ko ran te ngai tuang an pastor te poi mi thlang u atak taka chuan kan fati na tan kan du em kan chung te siama tan kan du em kan chung te izon na tan kan du em ti hi in ngai tu chiang ila thain ka ria kan nam hi rui hlo awangi kan boi me kan ni rui hlo bok a hian kan sarkar hi ti zonga na deu maya kal le ni chona dik lawang pi kha kan soi tu a tin exercise atanga zu dai re kan han thal tur te papa red card hi lar khup maya football lama chon red card kan bil pulu tu te kan she khup maya food and civil supplies lama po hen red card khathar dewa umin ka ria eta exercise lama red card an omle dona post speaker min lo thathiam luk la red card shim hi a fu lo don ni te point ka ria chu wang chuan zu bil hi kan chung khat laina te kan fa te kan ko ran te kan society te rui lawa kan buai mek lai hian I pas lul lawang u ti kan soi duwa tin zu lo thlai atanga siam thei hitam taka oma ani na taka chuan pu deputy speaker government of India funding po hi atam mai ani food processing atan te hian kan industry minister zam tak po kan zinga oma ti tur tam tak po hren ka ring kan thlai thar chua ang te zulama kal duak chuan tuna food processing policy ro pui tak tak le central sarkar in 50% mi malte po apek theina unati kha ka soi lo nia unati lo po hi ministry sang sanga hian central sarkar in hong ma mi malte na tan puinan don theyang chi kha ni sina kan soyang kha na hral na te po atam zo ka nga khang zong te khan kan sarkari kal zok ta sela zu siam le zu zor le zu in phalsaka in promote hi chu kan thalai te ril ru le mi zo hrim na zu kan man thiam lo thin zia te ngai to hian ala hun love ti in he bil hi ka support lo ni ti kan soi ani kalome